Kada ste posljednji put seli za sto, uzeli naliper u ruke i napisali pismo, ali ono pravo, sa kovertom i markicom i 2 nedelje čekanja na poštu Srbije da to i dostavi? Ako ste kao i ja, onda i vaš odgovor sigurno da je prošlo sramotno dugo. Srećom, Zedman Games je u eri instant poruka, Instagramova, Whatsappova i mailova našao način da dostavljate pismo ponovo najdržima i da se usput dobro zabavite. Dobrodošli nazad na tablu, a danas je na stolu Love Letter. Za igranje Love Lettera krasnopis zapravo nije neophodan, ali odlučnost da po bilo koju cenu upravo vi dostavite pismo jeste. Kao i uvek, pre nego što vam pokažem kako se igra, da bacimo pogled na sadržaj. U moru kartonskih pakovanja, Love Letter dolazi uz platenu torbicu. Oduševljeni smo kvalitetom ove tekstilne vrećice. Iako nije vez, odštampani logo na torbici jako je visoko kvaliteta. Preko godinu dana redovno je bio izložen zlostavljanju, mojim ključevima, olovkama, privescima i dalje je kao onog dana kada smo igru prvi put i otvorili. A sada, da zapravo zavirimo u vrećicu. Unutra nalazimo uputstvo, 13 tokena za pobedu, 6 karata podsjetnika i 21 kartu za igranje. Same karte za igranje su božanstvene. Iako su od pozadi sve iste, spreda imaju divne ilustracije koje su prepune detalja. Iako su kartonske, plastificirane su i moći ćete mnogo da ih zloupotrebljavate pre nego što dobiju uši ili krenu da pucaju po sredini. Kad smo već kod karata, da vidimo kako se igra Love Letter. Kao što rekoh, cilj je da se dostavi pismo, koje je ovde predstavljeno plastičnim tokenima koji imitiraju vosak kojim se pečatiraju pisma. Kao što vidite na ekranu, količina potrebnih tokena za pobedu zavisi od broja igrača. Kad objašnjavam nekom novom u društvu kako se igra Love Letter, redovno upadamo u izvesnu kvaku 22. Da biste razumeli kako se igra, morate da znate pravila o kartama. Ali da biste razumeli pravila o kartama, morate znati kako se igra. Upravo zbog ovoga, proći ćemo zajedno jednu rundu, pa se nadam da će vam posle toga biti značajno jasnije kako se igra. Pre svega, osnovno pravilo glasi da osoba može da ima samo jednu kartu u svom posedu. Tako da mešamo špil, prvu kartu spuštamo na sredinu stola licem ka dole i deli se po jedna karta svakom igraču. Zatim svakom igraču sledi jedan podsjetnik. Poslednja priprema jeste da svih 13 tokena budu pored špila. Prvo igra osoba koja najskorije poslala pismo. Ovde smo to mi. Imamo stražara u rukama, vučemo novu kartu i još jedan stražar. Izbor nam je vrlo ograničen, jednu kartu moramo da odigramo i to će logično biti stražar. Kada ga odigramo, moramo odabrati jednog igrača i probati da pogodimo njegovu kartu. Ako uspemo, taj igrač završava sa rundom. Imajte u vidu doduše da stražar ne može da pita za drugog stražara. S obzirom da je runda tek počela, oslanjamo se na sreću. U našem društvu nepisano je pravilo da se uvek prvo pita za barona, tako da baš to pitamo Đoleta. On proverava i potvrđuje da nema. Da smo pogodili, izbacili bismo ga iz runde. Ovako, više sreće u sledećem izvlačenju. Igra se kreće u smeru kazaljke na satu, tako da je sada red na Đoleta. On vuče, bira jednu od dve svoje karte i igra kancelara. Sada Đole vuče još dve karte iz špila i bira jednu od tri koje zadržava, dok druge dve idu na dno špila. Potom igra duška, ona vuče kartu i igra služavku. Kada se odigra služavka, igrač je zaštićen do kraja kruga. U prevodu, dok duška ne odigra opet, ni Đole ni mi našim kartama ne možemo da utičemo na nju. Opet mi vučemo i izvukli smo princezu. Ovu kartu ne smemo da izbacimo ni pod tačkom razno. Ako nam napusti šake, gotovi smo sa tom rundom. Tako da smo primorani da odigramo našu drugu kartu, stražara, i pošto je duška zaštićena, opet pitamo Đoleta. Ovaj put da li ima princa. On proverava i potvrđuje da smo ponovo pogrešili. Zatim on vuče i završava potez igranjem špijuna. Ova karta krade jedan token. Ukoliko Đole jedini odigra špijuna u rundi, taj token ide njemu. Međutim, ako neko drugi odigra drugog špijuna, token ne ide nikome. U prevodu, ako mi ili duška ne odigramo špijuna do kraja runde, Đole se kiti jednim dodatnim tokenom, nezavisno od toga ko pobedi u rundi. Ponovo duška vuče. Kada završi potez, ona više nije zaštićena. Međutim, ona ponovo igra služavku i ipak jeste zaštićena još jedan krug. Sada znamo da su obe služavke van runde. Mi vučemo da vidimo šta će biti karta koju igramo, jer princeza ne mrda iz naših prstiju i dobili smo barona. Kada se odigra baron, birate igrača s kim poredite karte. Sada vam skrećem pažnju na ugao kartice da piše broj. On predstavlja snagu karte. Primetit ćete na podsjetniku da je princeza devetka i da je na vrhu. To znači da je ovo najjača karta u igri i da kada odigramo barona, sigurno pobeđujemo baronov duel. Kako je duška zaštićena, mi poredimo karte sa Đoletom, tako da vidimo karte jedno drugom. Đole izbacuje svog stražara i završava učešće u rundi. Zbog toga smo ostali samo mi i duška. Ona vuče i igra kontesu. Kontesa mora da se odigra onda kada u rukama imate takođe princa ili kralja. Mi vučemo i eto drugog kancelara. S mesta ga igramo i vučemo još dve karte. Sada imamo sledeći izbor pred nama. Drugog barona, stražara ili princezu. Princezu i barona šaljemo na dno, tako što će baron biti poslednja karta, a stražar nam ostaje u rukama. Ovo činimo jer znamo da je jedini način da se izbaci stražar iz igre upravo baronom, a mi smo M prvog već odigrali, M drugog upravo bacili na dno. Duška je na potezu i vuče i igra princa. Osoba koja odigra princa bira igrača koji će izbaciti svoju kartu i vući novu. Imajte u vidu da osoba može izabrati i sebe. Duška ipak nama kaže da izbacimo kartu i mi zatim vučemo novu. Izbacili smo stražara i eto nam
još jedan stražar. 4 su već prošla, tako da je pretposlednji upravo kod nas. Pošto smo mi sada i na potezu, vučemo još jednu kartu, špijun. Igramo njega kako bi osigurali da Đole ne dobije token na kraju ove runde. Sada Duška uzima kartu iz špila i igra sveštenika. Ona sada bira igrača kojem će pogledati kartu. To ovde možemo samo biti mi, tako da i pokazujemo da imamo stražara. Ponovo smo mi na potezu i mi smo izvukli sveštenika. Iako je generalno dobra ideja da se izbaci karta onda kada protivnik zna šta imate. Zbog situacije sa baronom mi ipak zadržavamo stražara i igramo sveštenika, tako da vidimo šta Duška ima u rukama. Princa. Zatim ona vuče i odmah igra svog princa, ali ovaj put bira sebe te izbacuje kralja. Kada se kralj odigra, igrač koji ga je odigrao bira osobu sa kojim trampi karte. Ako je karta izbačena, međutim, ona se ignoriše, tako da mi ne menjamo kartu sa Duškom. Ako vas ovo možda buni, imajte u vidu da igrač uvijek igra samo jednu kartu po potezu, a Duška je pre izbacivanja kralja odigrala princa. Sada mi vučemo kartu i ostale su samo dve u špilu. Znamo da smo kancelarom namestili redosled, tako da nama ide princeza, a baron ostaje Duški. Međutim, u gadnom smo sosu. Pratili smo igru i znamo da su 4 preostale karte, 2 stražara, 1 baron i princeza. Kako su princeza i 1 stražar kod nas, a baron posljednja karta u špilu, Duška može imati samo stražara. Mi našim stražarom ne možemo da izbacimo Duškinog. Ako je ona pratila igru i ona zna koje su karte preostale, naša jedina šansa za pobedu je da dočekamo kraj špila. Jer kada se špil isprazni, igrači svi otkrivaju svoje karte i osoba sa najjačom kartom, znači najvećim brojem, odnosi pobedu. Međutim, mi nismo te sreće. Duška vuče posljednju kartu, vidi da je baron i pošto princeza nije viđena cijelu rundu, zna da je kod nas. Ona igra svog stražara, pita nas da li imamo princezu i time nas eliminiše iz runde, odnosi pobedu i token. E sad, kako se zapravo osvajaju tokeni? Znamo da jedan može biti dobijen igranjem špijuna. Znamo da se drugi dobije kada neko pobedi u rundi. Osoba može osvojiti rundu ili eliminacijom, kao Duška malo pre, ili kada ima najjaču kartu na kraju. Međutim, moguće je da se na kraju runde pojavi više igrača sa istom kartom. Šta onda? Pravilo glasi da ako ima više igrača na kraju runde koji imaju istu najjaču kartu, svakom od njih sleduje po jedan token. Ključ pobede je da što pre otkrijete karte vaših protivnika, a da protivnici što duže ne znaju šta imate vi. Zbog toga želim da vam udelim nekoliko korisnih saveta. Princeza su okovi na rukama. Do kraja runde ona je zakucana za vaše šake, te je dobra ideja da barem stvorite iluziju da vršite neko premišljenje i da imate izbor između obe vaše karte kada ste na potezu. Kada se odigra baron i gubitnik izbaci kartu, znate da pobednik uvijek ima barem za jedan broj jaču kartu. U prevodu, ako nakon duela kontesa izgubi, znate da pobednik duela sigurno posjeduje princezu. Ako se odigra baron i oba igrača imaju istu kartu, oba igrača ostaju u igri, ali sada znaju koje karte imaju. Recimo da imate kancelara i odigrate barona, ali i odabrani protivnik također ima kancelara. Ako on igra posle vas i izvuče stražara, budite sigurni da se vaše učešće u toj rundi tog trenutka završava. Zbog toga savjet je da ikako možete baronov duel ne igrate sa osobom koja igra posle vas. Kontesa mora da se izbaci ako imate ili vučete kralja ili princa, no nigde ne piše da ne sme da se izbaci ako nemate. Koristite ovo tako što ćete izbaciti kontesu ponekad, čak i kad nemate princa ili kralja, kako bi naveli ostale učesnike na kriv put. Princeza ne sme da se izbaci iz ruku. Imajte ovo u vidu ako izvučete princa, jer ukoliko ubodite igrača sa princezom kada odigrate princa, izbacili ste ga iz runde. Jedna od najubojitijih kombinacija jesu upravo princeza i baron. Vi u tom scenariju imate mogućnost da izbacite bilo kog drugog nezaštićenog igrača iz runde. Špijun nosi nulu. Nikada ga ne čuvajte za kraj runde ako je ile moguće upravo zbog toga. Stražar postaje sve jača karta što je više promakao krug, jer je izbor karata koje protivnik može imati sve manji i manji. Poslednja stvar o kojoj ću da vam pričam pre ocene love lettera jeste posebno pravilo za dva igrača. Kada se igra u dvoje, nakon što promešate špil i odvojite kartu za prvog igrača sa strane, sledeće 3 špila izbacite licem ka gore. Ovo pravilo unosi dozu neizvesnosti i jedinstvenosti svake runde kada igrate u dvoje. Ništa to ne potvrđuje bolje nego naše iskustvo, gde smo vidjeli da su na početku eliminisani i najbolja kombinacija, princeza sa oba barona, a vidjeli smo i scenariju gde odmah na početku odu 3 stražara. Love letter je jedna posebna i zaista izvanredna društvena igra kartama. Jedna od onih igara gde pravila deluju zastrašujuće komplikovano, ali posle 2-3 runde igrači se vrlo lako hvataju u koštac sa konceptom i načinom igre. Igra je vrlo dinamična, element misterije gde su karte protivnika nepoznate dodaju zabavi i iako je potrebno dobro praćenje igre i pamćenje da biste znali koje karte su izbačene, a koje su ostale u igri, podsjetnik koji pripada svakom igraču značajno olakšava taj zadatak. Svim ovim rečeno, love letter od nas dobije savršenih 10 od 10 kockica. Kao i u svakoj igri potrebna je sreća, ali kod love lettera je malo drugačije. Bez dobranog razmatranja poteza i čvrste strategije, retko ćete pobeđivati. Za kraj, hvala puno Đorđu što je predložio da napravimo ovaj video. Love letter je jedna od naših omiljenih igara i drago nam je da to ovom prilikom delimo sa vama. Pre nego što vas ostavim na miru, želim od sveg srca da vam se zahvalim što ste odvojili vreme da odgledate ovaj video. Ako vam se dopao klip, lupite like. Za još sadržaja o društvenim igrama, subscribe i tresnite to zvonce. Ukoliko imate predlog koju još igru da obradimo, ostavite nam komentar dole kao Đorđe. Srećno igranje, želimo vam šestice i džokere!